kaisa scholarship suti phaimani sing kongma student rok tabung phano scholarship ni rok khaimiyang tonga boni samusayang tongo defeat khumugo inga verification yang tongo abonti sintini director by malai kha sarbai o director mane pore bosaka je no kog rukha 32 ta jora date rukha o 30 date bisingo no joto student sajago ang request bu khayo mono kobogo je no obono last date bari rukla o March ni 30 ta March ni 30 ta jora no date bari nai sakabo date bari maglai sabo binbe ang joto student request khayo no dakde khe no verification khaibedi botiri notification honai last horo 30 sariko notification honai tribal friend hoite je date exchange khaika hine nga March ni 30 ta jora date bari nai ko rukha joto student no request khayo no ta manadi o March ni 30 ta bisingo joto no joma de submit khaji already bo joto SDM no report horka defeat ta khadine cancel ta khadine bo report jani chawo no ta bo thang joma de college khano thani joto jagan bro notification ro jagini ko rukha director amna basic student tong amne to bro chawo tai 20 30 jon tong khosini report mote to kaskase 50 above tong ni khanao inga haipano bo khai chawo ko ekjon student tong khine director bo saimang khai chawo meta ni men director bo tini sagma kaham gini salai ka babai bo saga date bai na hine tawani na ro hine hapan bo chawo tai date bai mangala kha o date bai mani बहुत bai kha chawo December ni season date bai mang tabo asu jor sopai khan chawo inga joto student no request khadi bro already media ro khapo politika ro jagin chawo tabo student no saimi angale to chai saimali an chawo binibang no nang chawo nang chuti pan saga bro no je mas ni bising no nang ni samu pai di date bai glak student ro khata ban baga select khaton khaba abo borok to pare pori un chawo pare poriman pore jeng ki bro finally una phai do zero na finally jebo finally ni kise problem ni chawo o problem dine bro kise sa ong khang chawo ta nim sining ani sinimung ka ago to subdivision convener TISF